Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing pule nagi kam jengki apostol kalanong ngabakhandai kadukot lai puai hadu sa puar kumta kabalang kaleng ke Judea ke Galilea ke Samaria baro kalasuk sipor kalanang ki nang san bad kayai im ha kajing ting burom yau trai bad da kajing irap jong mensim bakut kalanang bun pat syusyu u Petrus lalet jing let keleng bat sisin u lalit jengo ikirungat ki balasyong halida. Hakata kajaka ulai kendo ya wei breu bakerteng u Enias. U bapangyap siliang bat u bomsyam laki na jentia la prasnem. U Enias u Petrus laong u Jesu Kris u penkot yapi. Ki jot bat penbej yala kejengtia. Markum ta u Enias u laki jot baro kibre basyong halida bat Sharon kiliu iu bat kilapai syau trai hajopa pat ladon kawai ka kentai ka bakerteng ka tibitha karunget ka kerteng Greek jongka ka Dorcas ka bamud ka skei kala pelet yala kapor ha ka balik baha bat yarap iki bedung ha kata kapor kala kempang bat kalayam Indala pensum ya kamet jongka la pentia eka hakam raneng. Kajopak kamda jengai nalida bat haba kisendran kiba hajopa giliok sngeu be Petrus ladon halida. Kila pha armut kibriu ban ai kubore u. Sngobha wan kloi shangi. Kum tau Petrus la kre brolet bat ki. Habau la poi la yalami u syakam raneng. Baro kiru kuntai kila yalum luhui ya u. Da kabayam artan kilapan i hau ya kasopti bat kijan pong baka Dorcas kalasu man ba kadang im u Petrus lapan me yaki baro na kamera nang tau la dem kho siu bat ula duai hadien kata ula phai sya kamat yap bat ula ong ko tabitha kijot kala khali lagi khamat bat haba kala iu Petrus kalasyong u Petrus ula ai kti bat ulai rap ya kaban ki nang tau la khot ikirunget bat ikiriu kan thei bat ula a ya ka ha kibaim kata ka jingja kala priang baro saudong ka jopa bat bun kibriu kilanget hau trai kaktin jong utrai kasam basis pa khan riu kumnongan la mensiu kaliang yau trai na kabanta baro kajing les bun jong uyanga kumnongan la mensiu kaliang yau trai na kabanta baro kajing les bun jong uyanga ya ka khuri kajing penem ngan ra ngan khot kerpat ya ka kerteng utrai kumnongan la mensiu kaliang yau trai na kabanta baro kajing les bun jong u yanga ya kijing kular jonga hau trai ngan pendem hakmat kipat jong u baro kanu kabakordor haki kmat jong utrai kalong kajing yap kiru khud jong u kumno ngan la mensiu kaliang yau trai na kabanta baro kajing des bun jong u yanga kajing pule naga gospel katkum u Yohanes
kalenong kabahan riu kadukot kabahan riu pau hadu henriu kandai. Bo na kisenran chung u kili sngew ya kani bat kilaya ong. Kani kajinghikai kalong kabae. Mano bala ban nget shisaya ka? Klem da don bayat hu. Ujisu la tip ba kisenran chung u kile thnum syapang kani. Kum tau la ong haki. Hato kani kapenthot ya kajinget chung pi. Tarai lada phim yo i bo ko nu breu lek pai syakajaka bo don mensua. Dayu mensim uba ajing im kado kamler kam ai. Kikitien ki bangala keren hapi kilong mensim bat kajing im. Lakat taru don napi kibom ngej ujisu latep nado pasdang kino kibom kiban om ngej bat mano uban syet kelaya u. Teu lapen bud na kane kadau ngalaya thu hapi ba om don ubala banwan syanga lem dau kpau ailat ye u ban le kumta. Namar kani bo na kinong bot chung u kila phai dien bat kim tre le chu bat u. Kumtau jisu la ong hakikat arngut kisenran. Tema phiru phikwa ban le no. Usiman Petrus la jubab ye u kotrai shanongin le. Me medon kikitien kiba aya ka jing embam jukun. Nginget ngitip ba melong ukres ukun jong ublay. Ka gospel jong utray.